reka ngusuhuze kandi naguha ikaze kuri wowe wahisemo kubana natwe. By'umwihariko ndagushimiye wowe wahisemo kuba umunyamuryango. Ndavuga wowe wamaze gukanda subscribe. Murabizi neza umunsi ku munsi tuba turi kuganira ku maekipe y'inaha iwacu mu Rwanda, ndetse tukajya nibwo atamasimbe tukarebayo amakuru aba agezweho kuri uwo munsi. Kuri uyu munsi nifuje ko tuganira ku bakinnyi ekipe ya APR FC iri kwifuza muri Uganda. N'abakinnyi bagera kuri babiri bifuza ko muri uku kwa gatandatu babagura, ndetse biravugwa ko hari bamwe mu bantu bashinzwe kubamenyera abakinnyi batangiye kugenzura neza aba bakinnyi ngo barebe niba koko bakwiriye kuba bagurwa na ekipe ya APR FC baze bafatanye na bagenzi babo. Murabizi Merekete herutse APR FC yakuye abakinnyi bagera kuri babiri muri Uganda. N'abakinnyi baje ndetse bakinnye neza, bitwaye neza, bafashe ekipe ya APR FC kugera n'uyu munsi. Ese ni bande bakinnyi none iri kwifuza hano muri Uganda? Reka nze nkubwira abagera kuri babiri barimo baraterwa icyotezo cyangwa se bamwe mu bakinnyi bari gukeka ko bashobora kuba baza muri ekipe ya APR FC bakaba bafatanya na bagenzi babo. Iyi ekipe ya APR FC kuri uyu munsi iri ku mwanya wa kabiri, iri gusigwa inota rimwe na ekipe ya mbere ariyo ekipe ya Rayon Sports. Iyi ekipe ya APR FC byatangiye abafana bibwira ko bishobora kuzagorana ko iyi ekipe ishobora kuba yatwara igikombe, ariko by'umwihariko bamaje gukina imikino igera kuri 22, hasigaye imikino 8. Ekipe ya Rayon Sports aho zisiga amanota menshi, ekipe ya APR FC kuri uyu munsi birasa nkaho ifite ubwoba, kubera yuko ikoze ikosa rito cyane cyangwa se ikosa rimwe byatuma igikombe kibagirwa kikongera kigataha muri ekipe ya APR FC. Abafana muri rusange bishimiye imyanzuro yavuye mu mukino ya APR FC herutse gukina, ndetse bakomeza kwishimira ko ekipe ya Rayon Sports yaje kuba yatakaza umukino ndetse bigahereza amahirwe ekipe ya APR FC gukuramo ikinyuranyo cy'amanota menshi. Ubu kuri uyu munsi iramutse itsinze umukino umwe, Rayon Sports igatsindwa umukino umwe, APR FC yahita ijya ku mwanya wa mbere ndetse igasiga ekipe ya Rayon Sports amanota agera kuri 2. Ese ni Rayon Sports yaza gukora n'icya APR FC igiye gukora kugira ngo ikalifie iri runata rimwe naryo ihita irikuramo, none ijye ku mwanya wa mbere yongere yisesira ibikombe nk'uko abafana babyifuza? Mbere y'uko itwara ibi bikombe ikeneye abakinnyi bazayifasha muri iyi mikino isigaye, ndetse bakazayifasha no mu mikino ya 2025 ndetse 2026. Hari abakinnyi bagera kuri babiri iyi ekipe ya APR FC iri kwifuza. Reka nkubwire umukinnyi wa mbere bamwita Logas Mato Kansimu. Uyu ni umukinnyi cyangwa se ni umusore ufite imyaka igera kuri 21, yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 muri 2003, bisobanuye ko afite imyaka igera kuri 21. Uyu mukinnyi ni umugande pire cyangwa se ni umugande original, yagiye aca mu maekipe agiye atandukanye, ayo yose ndaza kuyakubwira muri rusange. Ese ubu ntabwo byari ubwa mbere ugeze hano ukaba utarakanda subscribe, bisobanuye ko waba uri gucikanwa. N'ama ekipe menshi yagiye akinira, nakubwira ko yakiniye ekipe yitwa Macedonia ndetse n'andi ma ekipe ngiye kukubwira kuri uyu munsi yaje kuba yakina, ndetse ndakubwira na ekipe kuri uyu munsi ari kubarizwamo. Reka mbwire ko yakiniye ekipe yitwa Lewaza Football Club. Iyi ni ekipe iherereye muri Kampala cyangwa se hano ni mu murwa mukuru wa Uganda. Ahangaha iyi ekipe ibarizwa ikina kuri stade yitwa Mutesa Stadium. Reka mbwire ko uyu mugabo ahagaze neza ku bitego, ndetse mubwire ko yakiniye na ekipe y'igihugu. Mbere ko mbwira ama ekipe neza nyaheze, reka mbanze mbwire ko uyu musore ahagaze 1 na santimetero 82, akaba akina nk'umudefender. Murabyumva neza ko ari umukinnyi ukeneye hano muri ekipe ya APR FC. Yambara nimero 47. Ama ekipe yakineye nk'akazi ni ekipe yitwa Leweza, Marons, Proline. Reka mbwire bimwe mu bitego yagiye atsinda. Reka mwibutse ko Marons yakiniye mu mwaka wa 2018, ndetse ikipe yitwa Proline yaje kuba yakinira mu mwaka wa 2018 kugeza 2019. Yakiniye ekipe yitwa KCCA, akineye ekipe yitwa
Sani Lyon Faspol. Iyi ni ekipe yakiniye imikino igera kuri 5 nubwo nta gitego yigeze yitsindira. Yakiniye kuva 2023 kugera 2024. Ajya muri ekipe yitwa Epa Blela yakiniye imikino igera kuri 33 ndetse ayitsindira ibitego bigera kuri 4. Kuri uyu munsi 2025 ari muri ekipe yitwa Valder. Iyi ekipe amaje kwikinira imikino igera kuri 6 ndetse yitsindiyemo ibitego bigera kuri 2. Mu mwaka wa 2022 yakiniye ekipe ya Uganda kugera n'ubu yakiniye imikino igera kuri 26 ndetse ayitsindira ibitego 4. Birumvikana ko uyu ari umusore ukenewe muri ekipe ya APR FC. Ese byaba ari ibyanyabyo koko uko uyu musore yazaga akinira ekipe ya APR FC nk'abafana muri rusange mwiteguye kumwakira gute? Kuri uyu munsi arimo arakina muri yo bita Fake Vidal avuye muri ekipe yitwa Macedonia Fast. Iyi ekipe yakiniye imikino igera kuri 6 ayitsindira ibitego bigera kuri 2 ndetse yabonyemo ikarita y'umuhondo. Uyu musore icyo nakubwira nuko ari umusore kuva mu bwana bwe yatangiye akina umupira kugera n'ubu akaba yarabigize umwuga guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 yabigize umwuga ndetse na 2017 abigira umwuga kugeza ubu ngubu kugera muri 2025 aho yakomeje kuba yabikora noneho nk'umwuga neza ndetse aza no kwemeza abanya-Uganda. Yitwaye neza mu mikino yose yakiniye ekipe, haba muri aya ekipe yabanje ndetse n'ama ekipe arimo kuri uyu munsi. Yakiniye ekipe ya Uganda ayitsindira ibitego byinshi, abantu benshi ndetse bamukunda cyane. Abafana be ntabwo bifuza ko yava muri ekipe ngagire ekipe ajyamo, ariko kuri uyu munsi nta kundi byagenda. Ekipe ya APR FC iramutse itanze amafaranga afatika, uyu mukinnyi yaza agafatanya na bagenzi be b'Abagande. Ese kubaka ekipe cyangwa se kubaka ekipe y'abene igihugu cyangwa se y'abantu baziranye, ibi ni byazatuma ama ekipe yo mu Rwanda ahabuka APR FC ku rwego rwo hejuru. Reka nze mubwire undi mukinnyi urifuzwa muri ekipe ya APR FC. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazabe bigucika. Undi mukinnyi nahamukanya niba amaze gukanda subscribe, humura nta munota n'umwe uratambuka iki kiganiro giciyeho urahita ubona n'ikindi kiganiro tuganira ku wundi mukinnyi. Mwakoze kubana nanjye, tuze kubonana mu bindi biganiro. Ciao.